Balsamo Sursurando. Ne, anya nga iti aramidom, tatabal samaw. Kita mag-aramid ak iti lamisaak, marites. Kasta ayamat ti agaramid iti lamisan, tatabal samaw. Kaslamat bakat anak kakaya nga umis isbudag iti sakana. Anya, nay, nagmayat mo ti takder ti saka ti lamisan nga inaramid ko, marites. Nagalas to pay. Anya, apay amom nga rog tagkarpintiraw, tapay makibibiyang ka. Jak amo ti karpintero, nga makitak mat abangking ti panakaramid na. Nagalas akas laking ka, tatabal samaw. Ay, pumanaw ka man, marites. Dadaulim lang, tiyal daw ko. Umay kaki din makibibiyang dito pagtrab-trabahwa. Ay, balsabaw. Apay nga inungtam ni Marites itay. Kasanaw, kit pakibibiyangan na tal, aramid ang kalamisaan, inang itay. Ibagbaga na kiday, akas lasaka kanu ti bakit ang nakakaya nga umis-isbo ti saka ti lamisaan nga aramidag. Anya? Iso pinapanaw ko na diya, marites. Nagtadam ti mata na makisarsarita. Kasya talaga ti ugali da dya, Marites. Nalaingag sao. Ay, uray babae day gay, ti babagting iwanan, malabas na tagsaw, inang itay. Anya? Ay, nadadahal tal daw ko itay nga trabaho, gapukin ko na. Di na magarot ang mo tagkarpintiraw, tapno isuro na ko matihos daw. Ay, suron ka. Apay nakapangrem ka masabat ka, marites. Nasakit tinakam ko. Gapo iti inaramid ni tatabal sa mo kanyak. Anya, tinaramid na king ka, marites. Nagalas ti ugali da di atatabal sa mo. Kunamlan asero nga agsasyaw. Anya nga ron tinaramid na king kaya. Addan tulataal daw da di atatabal sa mo kanyak. Kibaga mo, ano niya tinaramid na king ka, marites. Amom, patilo. Anya ti amaw. Adda napansin ko kinitatabal sa mo. Ha? Anya dahi ta napansin mo? Nagduyaw gayam diyang ipan na. Uray diya mata na, duyaw. Anya? Di mo ibagwag nga imbugak yang ka, patilaw. Saan lang aday ta tinadlaw ko kinkwa na. Anya pa'y ngay? Nagngisit pa iti gugut na. Kasla gugut ti asaw. Anya? Nagdugyot gayam ni tatabal sa mo. Apay na ibagam mananday ta ngay, marites. Nagdadakkel pa iti mukat na. Kasla mukat tinuang. Anya? Sa dinaw, tinagapuam, tataot tao. Ay, balay da balsamaw. Pinadigwag ida iti masida. Anya, apay nga inaramid mo ti kasta, tataot to. Apay ki dinasaan, marites. Katno nagalas ti ugali day at tatabal sa mo. Lay, apay na ibagam da ita. Amom, tataot to. Is-istoryan ni tatabal sa mo. Asaan kano ana imas ti maipadpadigo kadakwada kininana ite. Aya, No saan da magustuhan ti raman dya si daan ama ipadigo. Ipakandala kano iti asaw. aya, sapay karne ti baka dyan panigaw, marites. Sayang inted mula kuman kanyak, tataot to. Kasta hayam ti ugali na. Talaga mat, tataot to. Nadidigraak pa yan nga agpadigo kadakwada iti naimas sa sidaan. Taimpakandala ang iti asuda. Lumaminsan, sana garuda yung panigaw. Wan, tataot to. Ada pa jak magustuhan asasawan ni tatabal sa mua. Aya na ita, marites. Dadadaulan nati pada na atao. Nakuna na pa'y kanyak nagdugyot kayong agrot-luto iti sidaan. Aya, imbaga na ita ni balsamaw, marites. Wan, tataot to. Isu adi kay unay mas asidok kinitatabal sa mo. Gaputan na galas ti ugali na. Ay, sana garuda na makisarita kinkwana. Kasta bagayam di magbaganay ti liklikunak. Talaga mat, tataot to. Basta di mo ibagbaga asyak tinakaamuam Kukuam lang deto indanon ko kayong ka. Why, marites. Nagimas mo tunday to'y karni ti baka ngayon padigo ni Uto, balsamo? Why, inang itay. Bulalo ko naman. No agluto akiti na imas, ingkamot padigwan tapno maraman na namot ti luto. Why, inang itay. Ay na,
Nakaginawa pa nagsida iti na imas. Ay, adda pa yan na si Maranta. Way, ninang itay. Kanayon kumanay mas ti sida tapno napigsat ti bagi na balsamo. Way, ninang itay. Apa ya kanayon nakastatisong babo kanyak ba balsamo? Kas kalamang loko man. Way, ninang itay. Nay, nakakidam mata sumungsungbat. Ay, Jaski, nakaturog sa matawa ng bay na balsamo. Payman, balsamo! Ayan ti uram! Ayan ti uram, inang! Awan ti uram! Ah, Awanan ha? kay tibain. Kasarsarita ka, nga paulit-ulit ti sungsung bamaw. Naimas nga min ti maturog nung nabsog ka. Inang itay. Ay kat magnakan saka. Anya pala tar aramidam. Agad dangkan, saka. Adda pa pananta. Ay, Diyos kay. Saan mo na magnadagit ti saka? Hoy, bagay. Anya nga tar aramidam. Ibaon mo ti saka ka magnatan ay. Adda pa'y papanak. Tatabalsamaw. Papanam. Mapanak ko magsorsor. Di mo magnanti saka, patilaw. Anya? Kasano kumasa na magnatisakam ngay? Tatabalsamaw. Nabandog siguro Iso adi na kaya timag na, patilaw. Anya? Ay, pagkatanak man kaya patilaw. Panak ije tersina. Anya? Amom, tataot to. Apay, Marites. Matmatayan ni tatabalsamaw. Ha? Apayan ako ram sa kasta? Saanan ang makapag na? Nakitak itay abinagkat ni Patilo. Anya? Saanan nga agpaot pa'y tibiyag na? Gaputa saanan ang makapag na, tataot to. Nangipanan nga ni Patilaw. Nalabit nga iji ospital tataot to. Kaslawan matan tibiyag na itay sinakroy ni Patilo. Kasta kayam, Marites. Huwan tataot to. Madamag tayong tulatan abang kay nalaangan ti agawid dito'y lugar tayo. Ay, saus. Delikado nga ruda ito kasta. Mataya di balsamaw. Adya kamat gayam dito'y sirok ti papag anak katugaw tatabalsamaw. Way, Marites. Inanakban ti dapan ko. Tadabandog ka nagsorsor. Mabanog ayamat ti sakamkat kanayon ka nga agsursor tatabalsamaw. Shhh! Di ka uni agtagtagari, Marites. Apay, tatabalsamaw. Nakaturog lagi ti saka. Anya? Ang mga numakariing da, nusumanao ka. Dadaal sa matan ti ulom tatabalsamaw. Apay maturog mat ayati saka. Di ka agsao kunak. Tukusan ang makariing dagiti sakak amat maturog. Ania! Ada ibagak kang kapatilo. Anya na ita, Marites. Dadaal mat gayam ti ulo ni tatabalsamaw. Ha? Apayan na ibagam maninda ita, Marites. Ibaga nakit din amat maturog dagiti saka na. Baybayam lang. Ano ito tatabalsamaw? Kasi lang, tiugali na. Ti kunam, basta para kanyak. Dadaal ti ulo na patilo. Sika talaga, Marites. Ichis-chismis mo manin ni tatabalsamaw. Pudno mat ibagbagak patilo. Saan la ang anaalas ti ugali na? Nudikat dadaal pa yan ti ulo na. Anya? Ore ag pinos tata patilaw. Numapanak nakak nga adabagbagtit ni tatabalsamaw. Aglabusak nga agpadayakan agpalaod. Sige, nuday tati ko na, Marites. No si kamat ti maabak iti pusta, si kamat ti nakalabus amag na. Muwain, tay talaga ayam, Marites. Nagrugit matanda to'y paraangan niyo, apong ite. Ha? Diyo pa'y makaykayan matdagiti warayo. Agpada kayo kinitatabal mo adugyot. Anya? Kasladay tabalayo, nagadoti sa puti lawa-lawa. Diyo pa'y maekat mat, nagalas akit kitaan. Nagalas matugali mon si ka Marites. Pakibiyang amatan ti paraangan kan balay may. Di ka kumaagungot apong ite. Agpay sumatibag-bak nagdugyot kayo. Mabit man lang. Nangalaam iti laing mamakibibiyang ka na kami. Manakibiyang ka, babae. Itay, damag ka, matmatay ka raw, di balsamaw.
puno aya. Anya, asino tinang ibagay ti dayta utaw? Ni Marites, akaruba sayaw. Ay, sana puno dayta nga ibagbagana. Kasano kumamat matay, kaday jay sirok ti mangga nakaturaw. Aya? Chismosa dayta Marites. Sana nasaya takaruba dayta. Lukas na. Sana puno, nagiti magbagana. Anya pa ti bagbagana ya, utaw. Ipagbagayo ka no pa, ya sana na imas ipadpanigaw. Kat ipakanyo lang siya asaw no di magustuhan. Ay, isan ngagpaiso dayta. Nagimas to pa dyan pa di gumakarne baka. Si awanan ba'y na Marites? Napagla na chismosa. Agararami di pag-apaan. Saan mo tapon na nagiti magbagana? Si Kamot, utaw. San ka nga utaw-utaw? Di mo patpat yan ti bagbaga na dyan Marites. Bagbagay na launay tinagan na Marites. Maray, anong latest? Marites! Ay na, kaya't ko kabilan na dyan Marites ngam lap-lap dakla ang tibagik balsamaw. Lapdam ti bagay, inang ite. Ang mga numaatake ka. Awan tom, tinapintas nga inang kaw. Nasakit ti matay, inang. Agasam, itis-tismis na ta ka nagiti karuba. Ibagbaga na nagalas ka no ti ugalit ang agin na. Bay-bay amlaeng, inang ite. Dakas ti pampanutin yaw, akabilam na di ababay. Chismusa nga raw. Basta maditi na ramid na, balsamaw! Nagsingpit ka mo tatabal sa maw. Di mo magkatatutupan ni Marites. Nga oray tis-tismis na nagalas ti ugalay. Amaw patilaw. Kunatay na santuan akasuratan. Ayatem ti kabusor maw, akas iti panagayat maw, iti bagay. Kuna na nga raw. Anya? Ay na, nagsingpag ka mo tatabal sa maw. Dakas ti mangdangran iti pada tao, patilaw. Bay-bay amlaeng nga agaramid iti maday. Bili baka talagan king ka? Tatabal sa maw. Nagsingpag ka gaya matalaga. Kasta talaga, taramidin tayo at tao, patilaw. Uray padpadaksin da tayaw. Saan tayo lata bumalbalas? Anya? Wain, patilaw. Tay kunada nga rodain. No barsakin da ka iti bataw. Barsakin mo iti tinapay. Ngam, nakagarapaw. Anya? Makakatawa, iti dahi ta kayong baga ma, tatabal sa maw. Jokon lay, patilaw. Saan mo nga aramidin da ita? Gaputa dakas. Si Kamot gayam ti masabat ko, tatabal sa mo. Kunak no natay kan, ta saan ka di makapagna. Sa anak pa yan natay, Marites. Nagsingpat kamatan nga agsasao, tatabal sa mo. Wain, Marites. Di mo bagay ti kasta pa nagsaom, tatabal sa mo. Narigat ti nasingpat unay, ta ang mga nualaan na kan ni Lord. Anya? Wano, mabagbagtit kan, tatabal sa mo. Ay sa anak abagtay, Marites. Amom, jak kaya ti babay at ismusa, kun man nakibiyang. Ha? Nasaya at bagta, dua talaan nga da dito'y dalan. Marites at ismusa. Apay, anya ti aramidem kanyak, tatabal sa mo. Nabayagay na tep-tepula, Marites. Iso adi nakpadpong tutay. Ay katagpong tot kalata, tatabal sa mo. Sa anak ama butang kang ka. Ay da kun makapagtepel. Anay ko! Apa nga dinanog mo ti sungog, tatabal sa mo. Tapno agnagam ka, Marites. Anay ko! Aray, anay ko, nagsakit ti dinanog mo, tatabal sa mo. Idaraw ka kinakapitana! Marites, awan ti mapasamak adarom. Basol mo matlaang, no nadisnog na ka ni Tata Balsa mo. Gaputan numero 1 ka at chismosa. Kapitana. Adamat basol mo, Tata Balsa mo. Sana rumba nga kinabil mo ni Marites. Indalan mo kung maitihusto a proseso, Mabalin tayo akaswan ni Marites. Gapu iti pamadakas na kada kayo kanina na iti. Naamiris ka, abasol tinaramid ka, kapitana. Sige, agpin nakawan kayon. Tapno malpasan da ito asaritaan. Pakawanan nak, tatabal sa mo.
agbalbaliwakon. Saan akon nga agchis-chismis, promise. Agin nagagtangarudan Ay, agin narakop tangarudan, Marites. Wan, Tata Balsamo. Bueno, gagayam. Di tamanan tinaggibusan ti maysa nga istorya. Dito'y drama tayo. Balsamo Sorsorando!